Juan Manuel Aldana Jimenez nire laguntxue, bere txien eukitzen bazan josta jutskue. Nintendora, Super Mario eta Mega Man jolasten gendun, ta jukarreaz bepro evoluzioneaz pikatzen abendun. 13 urte gazkazi ginen erreten Marizoleri, Josu tabernien tabaku erosten. Korte belarriatik juten ginen muruetan arte, ta bizikletiegaz behartu bendun upelako sustue. Zu ibili zinen San Fidel ikastola, ni berriz institutuan eneko alberdi klasea maituta presinkatz. Ezin izaten zen